ha kasngi ke bawa lambor malngiang ula peniso ilade sekeseng NPP lene National People's Party rengkat kinong yilam kinong kersan bat kinong bot jongu la pediang sung bahayu do presiden ke NPP Meghalaya State Unit uba Preston Tensong ha kajing don lang jong uba sinyau bhalang dhar uba dio National Vice President ke NPP nangta uba Hamlet Son Doling uba dio Working President lembat kiwi-kiwi kinong yilam ki bahakmat jong seng NPP. Ha kajing ajing kran hadin kajing pendap ya kajing pediang ya kajing peneso syak parti NPP uba lambor malngiang ulong ba kajing peneso syak seng NPP kadai dengan nongrem ba nong krem kadon kam shibun ki kam penroy namar kajing sadin jong kathan kabal penlong ru ya u ban ya mir jingmut bat lagi para nong yalam bat ki nong kersan bat dai hagen ngi ki pamenta bala pensya ya kajing mut jing perkhat jong ki babon ba ka election MLA ru kalahajan bat bu ya kathong ba ka NPP kanwan hanong krem ulong ru ba kajing peneso syak seng NPP kadi kajing UI jong u ya karkom trekam jong seng NPP kababu ya kathong banwan ra ya karoi kapar ya kejela paro kawai nama aku jona jadi sebelum mana dia juga kam nama kejela lagi lagi jela kenal kita tapi nama kita belum yapi bantuan mengenai bantuan mereka namunlah pensiun yang tak kita temui lagi pensiun yang berjalan lemah di kepopuleran pemenang banjai sendiri banjaikan mereka untuk mengasih kata lagi kebuat kemampuan naik hari kebuat kibun kemat teman lalu ada jamai baharu mentah beri tadi kira penongan kami kemal beri diduai jongin gongsen ini kalau kita hari pati maksud na bantoy nadon pagkain kami kapasya kaya de sibay pagkapang jaja jogi adi nungin ikan ipo sibay ang tajman de ta kamansun hagani ko pon ngayon manutpa so kamansin tatap tatap ini jangan si kakam kalau boleh lo tentang nasihat jom dibayar. Kumtahan yang kuat, ngapit mau boleh lagi boleh. Tapi ibadah sana ko dalam naging platform maripasya. Ibadah Hillary's portion ibang naging persya. Henry kajing long jai ban kajing of hope kapatong mata ini likely imam sen ban yatri lang ban wanang yang yakin job ang nagtala jona lali jong inong ikam kajing job nagtala jong kinong yakin dia pak ikakam in shashor in ska dia jipo jika ini pak ipai pak pada konsumsi dia kendo yaknya kibawan hari pun banjir dalam lalai boleh yang baru ngapain mau lagi pasyong syndrome mentang ni syurga. Baiklah, ugalang try yang begini. Tong ini tu yang dekat. Banwan rakyat yang diciptakan nama itu. Baiklah, bantu plus yang si jauh kapati yang ini. Nampak dia ada ni. Nampak rumah ini berapa banyak lagi. Bantu kau yang sendiri orang ini yang nimbuat dia kata.
Gikuha yang dito. Gikuha ang dito. Kung naman yun, hapsik. Nasa dito, nagkakapenerang yan. Lembaga di Petro yang konstitusi berkaitan dengan penerang yang nyasik menolong nganji ngansah ringkat ilong-ilong kekonstitusi ketenun di kamu laga diapek hadis Islam Ibadah at Islam na basim di mga kumbayari. Konstitusi na doon niya kapka. At doon niya napulay. Baru isa nandun ka ng tutuloy. Hindi mo di palabayi di Diyan. Hindi mo di pasyong halibis na. Kalau kadul atau bagi kita jika terlalu apa tahu nak kita percaya bahawa orang mengajar orang independen candidate abang lain banyak itu iman di ramah jami banyak itu yang disebut menteri jami ngawai Andai yang tak syuki kapitan ulong halu kata-kata. Ngayon ini kan national history. Mga pengucapan yung state tani mo. Iklan kita yung sim kadali. Badlamay kating ajabi. Badlintas kating ojabi mata. Ngara ikut ibon, banyak poin siya kami jomen drama, banong yu soha, banyak dan yang di jiwa ada. Kikram ini saya pek, kasur kami lagi. Kalau negasi tentang, kalau negasi tentang, kalau diksi tentang, nilai asal. Lalatang mga ano na, madondang niya kagaluhon, baklan. Pagtinong niya, kung baklay, ako na lang siya, komunidad. Pagtinong blay ko, wat haram, hindi kong lehan. Habang kagaluhon ka hindi naman, habang kagaluhon ka hindi permanduki. Yung hatu kanglong pagdiwan mo pagi ikon kang hibi. Anay ko mo manay professor, yung Muhammad. Ang nalulog ang nangyayari. Labuan ko din kita kami na. Ang nangyayari kasi pangantap na lekswa siya hindi pagkakay. Panpanso siya hindi. Lakalong na kalong, lakabiyak na kabiyak.